Dampabial by election at Hantlin Dr. Arlel Thawhlehni at Subain Khan Assembly Speaker Pulal Biak Zaman rin na thu tiam tirin alalut. Chief Minister Pulal Duaman Advisor to Chief Minister Finance Puti Bisilal Ven Chung Aban na thelu chu apom lauti asoy. International Crimes Tribunal Dhaka in Thitura an chung thu arel Sheikh Hasina le Athurwal Pui Asaduzaman Khan Kamal chu an kutahlan turin Bangladesh Sarkar in India angen. US President Donald Trump an Gaza in kahai puan na le malak chunzom na ata na inrem na thutlung aduan chu UN Security Council in Pompui. Zonet chung kwate chibay ule oliflal engzami kani a Chanchin Thar ilawngay thlang u. Dampabial by election at Hantlin Dr. Arlel Thawhlehni at Subain Khan Assembly Speaker Pulal Biak Zaman rin na thu tiam tirin alalut. Dr. Arlel Thawhlehni, having been elected as a member of the Mizoram Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. And I will uphold the sovereignty and dignity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Dr. Arlel Thawhlehni hi voin chamadar som pakhat Khan Assembly Annex Conference Hall laklu ania alalut tu Assembly Speaker Pulal Biak Zama chuan Dr. Arlel Thawhlehni chu MLA thatak ni turin du sakna ahlanani voina laklu na inkhoma hian Chief Minister Pulal Duama, Home Minister Puke Sabdanga, Education Minister Dr. Vanlal Khana, Health Minister Pilarin Puyi, Assembly Deputy Speaker Pulal Famkima, Leader of Opposition Pulal Sandamaral te baka MLA le mipoi mo dang chanem tak antelani. Puanto chin angin dampabial tu MLA nilai Pularin tuang asailaw chu kumin July ni somni pakhat Zandar ko a New Delhi Max Hospitala at hi avangin abial ruak no khaturin tun thani som pakhat Khan dampabial a hian by election nei ania he in thana vote la te chu ni som pali Khan chiarni in MNF official candidate Dr. Arlel Thawhlehni chuan vote sang ruk zakwa somriat pakhat mu in tlingapuan ania heti hian MLA seat somli omna Mizoram State Legislative Assembly a MNF party chuan MLA som an nei ani. Chief Minister Pulal Duaman Advisor to Chief Minister Finance Puti Bisilal Ven Chung Aban na thelu apom lo thu asoy. Voina dampabial by election at Hantlin Dr. Arlel Thawhlehni laklu na inkhom Assembly Annex Conference Hall ane zo a tuthar lakhom tu 10 Advisor to Chief Minister Finance Puti Bisilal Ven Chung Aban na thelu chungchang zo na changin Chief Minister hian Puti Bisilal Ven Chung Aban na thelu chu apom lauti asoya ban na thelu ngei lo le aban chan zo na chu achang lawani. Zonet Danin Advisor to Chief Minister Finance Aizo West 1 Bial to MLA ni Bok Puti Bisilal Ven Chung hian ni min chnulam Khan Chief Minister Pulal Duaman na Advisor to Chief Minister Finance ani na atanga ban na athe lut ni asoya ni a ban na athe lut chan le Chief Minister in aban na apom lo tur thu asoya wanga a omzel dan tur ero shiat ani ri lawani. Kolasi Fast Track Court inviting te a atunu pong swal tua pu kum somruk pasari mi chu thiam lo achantira tun thani somhi a shem ani dan tur puan ani don court thurem na atarlan ani danin vaireng te anu pakhat chuan kumsang ni somni pakhat June ni som panga Khan vaireng te police station na FIR thelutin afanu kumsom mi chu apu in kumsang ni som pasari le sang ni som pariat chung khana pong swal thini in asoya hei vaireng te police chuan chui zui ngalin pong swal tua pu hi anmana pong swal tok ni asoi me chenau panghi doctorin a endik na a mi pat me chian na lam hoya khoi ching pen ngei ani ti shat ani a vaireng te police in thubuai an chuina charge sheet chu kumsang hi somni panhi September ni somni pakwa Khan Kolasi Fast Track Court a an thelu ta hemi manghian court chuan thubuai hi angai to chunzoma
heti rual hian me chenau pangpong swal tua pu hi kum upalam ani awangin court chuan kum sang ni somni pakhat September ni somni pakwa khan beilina chwa lailok tir ani court in thubuai angai tuana hian thubuai chui tu case ayo ba ka me chenau pang endik tu doctor le thushe tudang ba ka sarkar ukil additional public prosecutor le thubuai nei tu ayo ading ukil thu soi chu court chuan ngun takin azir chianga pongswal tua pu hian athiam thu soi turin ama ba ka midang paruk court ta hian shwaya thushe tu sang sang thu soi chu ngun taka ngai thak ani hnule doctor te fin fiana atangin kolasip fast track court judge pu ar vanlal ena chuan pongswal tua pu hian kumting lo me chenau pang ama tunu nge nibok chu apongswal nge ti fin fia ani thu vo in khana puang ani me chenau pangpong swal tu hi man hal ni in jail khung hal ani a shem ani dan tur kim chang chu tun thani somni hian court chuan angai twale don ani Mizoram to alo zin Rajasthan Panchayati Raj Minister Pu Madhan Dilawar le Rural Development and Administration Minister Professor Leni Loman sarkar malak na sangsangan soidun Rajasthan Panchayati Raj Minister Pu Madhan Dilawar le Panchayati Raj members somni pakhat chu sarkar le pui Ministry of Panchayati Raj in scheme adwan Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA mga Mizoram na tho danzir chiang turin nimin khan Mizoram an lo thlenga heng mi te hi vo in khan RDNA Minister Professor Leni Loman apisa komin RGSA hnoya malak na sang asoi puyani anin komna hian Professor Leni Loma chuan Mizoram ngai poimu a an lo zin wangwang chu lom thu ashila an malak danzir chiang tura anin tlo ton thin chuan racha achwa zel abe sei thu soin thingtlang mason na atana malak na sanga po na tho dan chazok le chin dan chazok an char chua chung thil chazok te chu in shil ton zel thei ani thu asoi Rajasthan Panchayati Raj Minister Pu Madan Dilawar po in Mizoram sarkar in an lo don sondana lom thu asoya Mizoram chunwa man ti thu le sikle sa ba ka aramngo thingle mau te chu hmunom an ti thu asoya Mizomi puite hoi hom na chu moi an ti thu soin Rajasthan tlove thwai turin Professor Lani Lomale atho puite chu asom ngalani anin komna hian RGSA State Program Manager Pujon Lalnun sangan RGSA hnuaya na tho sang te asoi fia vo in vek khan Rajasthan Minister le ahote hian rei ek le ailo nga RGSA scheme hnuaya na tho an tloa naktuk choma a falco na zo khwa le ZMCNH an tlo le dona hemin hu hian lengpui airport atangin an ho ngal don ani INPR Minister Pubila Chanzavan sarkar le pui rin chan lutuk ngai lawa in railbol na an kalpui theinan kong sanga chia pek an ngai poimo atul ti asoi Vina Press Information Bureau PIB in National Song Vande Mataram Phuatu Bankim Chandra Chatterjee kumza som ngatlin lom na puala INPR auditorium one day media conclave vartalap an buat sai chu INPR Minister hian man puya ramti mason na le ram leilung fa te thinlunga nei tu ni na thinlung le ram mangai na ril ru an nei theinan chia pek chu man ro changkai tak ani ti asoi Revenue Minister Nibok Pubila Chanzawa chuan chia mangaram siam that ani theinan Land Revenue and Settlement Department po in chia lakdan kalphung an thak danglama sarkar le puirin chan ngai lutuk lawa in railbol na an kalpui theinan kong sanga chia pek ngai te an ngai poimo atul ti asoya one day media conclave fa zirtur thupui zingami GST Reforms 2025 Relief for Common Man Boost for Business ti chu Mizoram ta na thupui poimo takani thu asoi Commissioner of State Tax pu HKL Hongliana po in Mizorama chakle zwala chia khon me kani thu asoya diktak le ahun taka chia lak khom ani theinan quick response team din ani a kumin September tha atanga manchan GST 2.0 kalpui ani hnu in Mizorama chia lak khom a thanzel thule mipui hena ahun takle diktaka chia pek poimo na zirtir konga thopuya media conclave chimtu te zongzong asomani inkoma hian Doodarshan Kendra Aizola Director News Punam Pibao Marine Mai po in thu asoya MZ Iwa Political Science Zirtir 2 Professor Dr. Ayangbam Shyam Kishore le Economics Zirtir 2 Professor Dr. James LT Thangabaka Planning Deputy Secretary Pibiak Thansang Isha Selten Thupui Shang an Zirtira MJA member te Ikfai University le Mizoram University Zirlai te an telani Chief Minister Pulal Duoman Assam Rifles chwa san ram manchangkai dan ngai tua tura sarkari na din Advisory Committee on AR Land chumi pui huap zo committee ani awangin an thutlung na chumi pui huap zo thutluk na ani ti asoi Assam Rifles chwa san ram manchangkai dan ngai tua tura sarkari na din Advisory Committee on AR Land chu in Khan and Chairman Chief Minister Nibok Pulal Duoma Hovin an Chukhoma Pulal Duoma chuan Advisory Committee on AR Land chu political party le tlom ngai po sang ai hotel na ani angin mipui huap zo committee ani a
an thutluk na po mi pui huap zo thutluk na an ngai ti soin committee a reng atam zok du dana kalchin ani angin an thurel te chu an zawaya kuthak na ani ti asoi advisory committee on AR land hian an thut khom masalama AR ram chwa sanami malle polram nei te chu an ram pas sarkar hlan tura ngen an rel angin mi malle polram nei te chu hlan le tura ngen an ni a an ngen angin mi then khatin an ram pas te sarkar an hlan le to a heti rual hian Assam Rifles biak in hun bi khi YMA in High Court a writ petition a thelu chunga mi ni asoi ani awangin vo in thlengin court thu ngai chan ani Chanchin Kuala Hari Mandir hum halle manzui theya da tura Mizoram Gorkha Sanchalan Samiti Bazar Branch in Prime Minister ne na lekha an thelu chu nukir turangen turin advisory committee chuan NGO coordination committee arwat angin wena thutkhom na hian NGO coordination committee nan malak na report an pe a racha achwange en be sei thu an soi advisory committee hian tun nuwa chuan ARM chwa san mun ma le building mandil na lamchi chu committee a chop chwa tori lo ni se anti a an thulo ti tluk to anga mason na tho tur chu arem chandanin sarkarin lo thokzui se anti ba ka amun ma ti mason na na enkol tu turin nodal department atan UDNPA an ruata advisory committee on AR land kalphung mi puite ne na soifia na thu chwa siam ni se anti bok Khozol district chung chortui khwa a pungur sai lova in Assam type chu ni zan khan bungrua engma chu man lavina kangral vek Khozol Zonet correspondent Thudon Danin kang me hi ni zandar sari vela chhuak ani a in kang hi mizopa chiara chong khatni in achung jok chu contractor hnuaya hium pai phum tu tenan lo a anhuai chu pulal vena te nu pai nan lo thunga in kan lai hian pulal vena te chung kwa chu rama an ria ba ka in chung lo tu te chu an len chwa boka wangin kan chan hi sha thei ani lova chenom khoveng in akang ti an sha chuan thelmi rual lavin alo kang na sato a bungrua engma chu man lavin akang ral vekani in kanga hian bungrua cheng noi liman hu vel akang chiani angai ani a in kang hi tukin khan chhortui khotlang in an seng hoyani Mizoram Sarkar in Mimal Kuta Small Hydel Project pasari hlan atum chu su turin Congress Party in angen Waina Aizol Press Club to Thar Lakhom tu te an komna MPCC Legal Cell Chairman Puti Ti Zo Thansa nga chuan Mizoram Sarkar ho tu ten Hydel Project pasari chu kumin February ni som pathum khan Mimal Kuta hlan turin thutluk na ansiam ti asoya hi Mizoram le mi puita na poi hle ti soyin tuna ZPM kai shwai Sarkar hian kol phetha siam chwa lama nu ma an la nei lova hetiang ani chunga awm sa midang kuta hlan tura thutluk na ansiam chu thilpoi takani ati Puti Ti Zo Thansa nga chuan Sarkarin Mimal Kuta hlan tura ati zinga mi Serlui B Small Hydel Project atangin kumsom liam ta chung khan Mizoram Sarkarin chengvei bel se somsari pariat nuai sompali zanga somkwa pathum a hlep ni in asoya hetiang ani chung hian Sarkar chuan Kundan Green Private Limited nena kumsomni panga chung pe katuma kumtin power thar chwa atanga za asom thum pahni Sarkarin adonganga abak za asom rupariya chukundan atang hian Sarkarin aleilet le do ni inalanga kumsomni panga chung hian hlok na chengvai bel sa zathum pasari chuang an hudona heti chunga outsource an du tlat chu thil makani a Sarkar ho tu ten hlok na antel VM ti mai ol takani thu asoi MPCC ho tu te chuan mai cham phase 1 le 2 a po Mizoram Sarkarin hlok na atel reng chungin Kundan Private Limited ne na pek ani chuan za som panga chau Sarkarin na changdona abak za som riat panga chu leilet angai don ti ansoya tuna Mimal Kuta Small Hydel Project hlan tumna a tender chwa chu restricted tender angin a chang du tu le survey vekto tu te kokra na tender hi chwa ani ti ansoya Congress chuan ram ro an siam thina MNF lolanin antichin pen thina ZPM an ron lang veli a cabinet meeting masabera lengpui airport le ZMC deral antum ngala anwa tourist lodge chaltlang te Jordan Center se thon te tiral antum le a tuna Small Hydel Project pasari te Mimal Kuta hlan antum le chu ramle namtan thilpoi ani awangin an thutluk na chungai twa thale turin Sarkar an nge nani NABARD Mizoram Regional Office in International Year of Cooperatives 2025 Puala Cooperative Conclave and Buat Sai Chu Larsap General Dr. Vijay Kumar Singh Naman Pui Zarkot Hotel Regency Conference Hall Cooperative Conclave Ahian Thupuyatan Cooperatives Build a Better World Ti Man Ani a Ahman Puin a Larsap Chuan
khotlang thuam chakle ti mason konga cooperative malak na chu fak omati thu asoya mizo khotlang chu tunma atanga thoho na thane anni awangin mizorama cooperative lotlin lo na chantur a omlo thu asoya manrua in kai shoina le malak na enzui na thaba ka tun aya taimale zwala chanlak na mangin cooperation har thar na lotling tak an kalpui thei ti asoi General Dr. Vijay Kumar Singh Chuan, India Chukhovela Cooperative in Zar Parnaram Lian Ber Ani Thule Cooperative Society Noi Riat Le Singli a member Vaibel Sesomni Pakotsuang an Omek Thu Asoya MPEX FPO Le SHG Te Chataka An Kai Shuaya Tilde Chwashal Na Chatak An Ruah Mansak Potsuan Kong Shang Shanga Mashwai Tu An Nitheya Thlai Thar Chwate Ashinga Shal Mai Ba Ka Asong Bol Na Lam An War Deu Deu Achula Organic Thlai Thar Chwa Tam Deu Deu Achul Thu Asoi Larsap chuan Mizoram in kumsang ni somni pathum February thla atanga akalpui MPEX slotling taka an kalpui chulom omati thu asoya munkil khorle kalpo harsaso kapo PEX computerization scheme lotling taka kalpui ani chu thilom om tak ania nakum March ni somthum pakhat ral mangeya MPEX zani som paruk din man ani ngei abe sei thu asoi Cooperation Secretary Pu Udit Prakash Rai Po in Cooperative Sector Tatan State Cooperative Policy Duan Chupe Felchep ani toti asoya Right of First Refusal kaltlangin MPEX State Yar Felania Federation Dang Malko Pig Fet Poultry Fet Le Zoofish Fet Te Chanpui na Turpo Roa Man na Atil ani thu asoi Inkwamahian Registrar of Cooperative Society Pujon LT Sanga Nabart Mizoram Regional Office General Manager Pipan Kajabora RBI Aizo General Manager Puti Lungdim le MPEX Hotu Tepo Inthu Ansoya Larsa Pian Nabart Siam MPEX Awareness Video Atlang Zarbaka MPEX Natok Cha Kanpui MPEX Limited Luang Mual MPEX Champai Lamps le Champai Town MPEX Limited Tenena Choimoy na Thuziak Ahlanani Ngaidam na tel lavalir the endi grun pui no tolerance drive to Tatar December ni khatachangin Aizol Kopuya Kalpui ani don Aizol Traffic SP Pusi Vanlal Enan Voina Shiatir na ati su atarlan ani danin Christmas le kumthar lo thleng tur chumitin hindam le himtlang taka an man theinan Aizol Kopui chung hunshang shanga December ni khatachangin ngaidam na tel lavalir the endi grun pui no tolerance drive hi kalpui ani dona dan bot sia le lir thein anei tur le khapoi mo nei kim lo te chu shemzel ani dona wangin lir thei nei tu zongzong chu thataka dan zoma loin ma khwa vek turangin anni No tolerance drive ahian two-wheeler riring lutukle company in avwa sani lo midang ta na harsat na siam khopa eng headlight le light dang mangtepo endik ani donani LADC in Thanpui nei tura election observer Dr. Andrew H. Vanlal Dikan in Than namuan omle felfai an nei theinan mo phurna sang nei te theitop chwa turin atsa LADC in Thanpui nei tura in buat sai na sang entfe in Election Observer Dr. Andrew H. Vanlal Dikahian wa in khan longtlai atloa longtlai dis conference hall election official le election agent te komin in buat sai na sang kalpui dan asoi puya an chut khom na hian Dr. Andrew H. Vanlal Dika chuan LADC in Thanpui nei tura in buat sai na sang chu tha ati thu asoya mo phur na sang chel tu te chu theitop chwa chunzom zel turin atsa ani Dr. Andrew H. Vanlal Dika chuan election agent te chu an poimo na sheturle MCC bo chiat na omlo tura theitop chwa pui turin angena mi puiten zalen taka an ai o an thlan thei chu thil poimo masa ani ti asoi Chutkom na kaishwai to Longtlai District Election Officer Pudoni Larwat Sang apo in thlan na fel fine turin malak na kalpui zel ani thu asoya district level standing committee le Mizoram People's Forum din fel ani to thu soin in thlan na tluang taka nei ani theinan election official ten thei top an chwareng thu asoi Longtlai SP PPC lal chung luran ven him na konga malak na asoi fia election officer pu kolin hli cha an in Thanpui nei tura in buat sai na sang asoi fia bok Mami District naman tour mobile medical unit van through Health Minister Pilarin Puyin Vain Khan Availiam Mobile Medical Unit Van hi Tata AIG General Insurance Company Limited le Swasti the Health Catalyst in CSR Fanachanga Anpe kania Mobile Medical Unit Van natan hian Tata Yoda pickup chaini in achunga damlo en na X-ray call le test ti sang ti na bungrua chengnoi somhi paruk chuang man a thuamani Mobile Medical Unit Van pek na ahian MFM through Implementing Agency ania NHM nen kopin mobile clinic hi nei chin anidona Mami District Doctor le damdoin omrem chan lo na khoshang shanga tlan kwalin doctor nurse le thoktu dang ten khoshang shang an fangkwal chin donani
Voina Mobile Medical Unit Van Vailiam na in khoma hian Health Minister Pilarin Pui chuan Mission Foundation Movement MFM malak na wanga sorkarin CSR shang andong thin chu lom omati thu asoya he project hian sorkar private company le CSO te an tho ho chuan racha achwa thin ti alantir thu asoya MMUV manghian thingtlang kilkhor le damdo in pan harsat na huna te olsam zokin mipuite anin entir theidona mipuinan chorchang kai nge abe seiti asoi Incomi Health Secretary Puh Lal Engmoy Anakai Shuaya, NHM Director Dr. Lili Chakchwak, MFM Executive Director Pularam Chuanzela Le Tata AIG Vice President Pudevang Pandia Tepo Inthu and Soyani. School Education Department in Khan quarterly review meeting Anneya Education Department Ale Karin Lel Omthen Tu Antamavangin Chakle Zola Malak Atul Thu Soilan Ani. Planning Conference Hall School Education Department quarterly review meeting voi rukna hi School Education Minister Dr. Vanal Thanan Akai Shuaya, Education Consultant Reverend Dr. K. Thanza Vabaka, Education Department Noya Office Shang Secretariat Directorate MBSE SCERT Samagra Shiksha Mizoram Language Development Board Diet Le District Hotute Antelani Chukom na hian zirna in tlo chwa endik dan tur chungchang te zirna manga zirlai no pang ruihlo le zukle muam laka filim tura kai shwai dan tur te zirtir tu nadil ta na syllabus man tur dik duan chungchang te district in railbol na subdivisional education officer te samagra shiksha office mo phurna pek chungchang te HSLC le HSSLC results yam dan phung thazok te samagra kal phung thar tur samagra 3.0 chungchang le academic document lem zon chwa chunzom dan tur te soi hawani a academic document lem manga sarkar nadil le thokto zinga academic document lem mang chen khat mu chwa anni chin thule shemle banan ni dante tarlan ni in School Education Department ne na document rinhlel om thlen tu antamawangin chakle zwala malak atul thu soyani New Vervek VC le VEC tangdunin an khua a mei thai pakhat chena in an saksak New Vervek atanga thudon danin in hi asam type abang tile achung rangwa le achwa thingphel manga sakani a inchung tu rangwa hi tuivol bial tu MLA Pulel Chandamaral te ina tum saka abak chul dang chu Sinlung Hills Council Chief Executive Member Purikil Ramsang ana tum sak thung ani insakna a hian New Vervek branch YMA member le mimal thanhem ngai te natlang in an thoka in hi in khan New Vervek VCP puzodin puyan a honga in vek khan an lo alut ngalani New Vervek khotlang in chen na in an sak hi afate mi pano pang pahni ne na khosa anni Aizol no 3 bial to MLA Phuket sabdangan abian mi puiten ol samzo ka andor theinan in khan mid the public an mang chunzom Home Minister ni bok Phuket sabdanga hian tukindar sari atang khan Zarkot Local Council House mi puite dor thei turin hun amanga chonudar khata changin electric veng MUP runa hun amang bok Phuket sabdangan mid the public hun abuat sai hi bial mi puiten an hlutle a heta hian mi malle pol shangin an mamole du an thlenani Mizoram Poor Federation in Dampabial by election as at PM party itlom na chuin enlet nan le insiam thatnan manga zoram tan huai taga kepen nan pang turin at PM party angen when Aizol Press Club to thar thedar tu te ankom na Mizoram Poor Federation senior advisor pulal ngai sang chuan tluang taka Dampabial by election zo anita cholom omati thu asoya by election ne zo ta ka ro relai ZPM party chuan hne na changzo lo ma se hne na an chan zo lo na chana Chief Minister pulal du omale ZPM candidate Puvanal Sailawaten mo an langam churo puyanti thu asoi pulal ngai sang chuan Dampabial ZPM tlom na chuin enlet nan le insiam thatnan manga chaktak le huai taka zoram ta na ke pen zel turin ZPM chu an be seiti asoi Mizoram Poor Federation shwai tu te chuan PWD Minister in lo soi to ange ya tun hnaya Aizol kho pui chung kong siam me kani chu lom anti thu le kong pui dang te po fur pui tlak le ma nge ya siam tum ani chu chuan anti thu asoya sarkar chel tu ma sa ten kut na thok tu te thlai tharan le sak ngai lo la ya ZPM kai shwai sarkar in so thing le thlai dang an le chu lom anti thu asoi bok Mizoram KVI board in hand holding policy le PMEGP Noyalon Latitan Solkar Ni Chung o Turzemabo KVI Training Center Training and Buat Saimek Hand Holding Policy Le PMEGP Noyalon Latitan Training Ne Meka Hian in Khan Maranatha Press and Computer Institute Ne Tu Purobin HT Chuaman Thu Asoya Entrepreneur ni anga a hlotlin na le aton shia shang shilin hlotlin na kailo nan zo tura thei top chwa turin a cha
te rei pe ina chu hlotlin na bul ani ti shaturin a fui ani hand holding policy le PMEGP noyalon latura thante hian training an nei zo a sumdon na chi sang bul chan na bankal tlangin loan an ladona training an zo huna Mizoram sarkar le central sarkar tang kopin margin money apedona training chuak lotan margin money hilak thei ani lo khochin ilo thlir hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology sincha danin vo in khanai zola kolum library in Celsius degree som ni panga ani a avo ber la in Celsius degree som pakwa ani naktuk ni lai nia chuan kolum library in Celsius degree som thum vel avo ber la in degree som paruk vel ani rin ani a jingdar nga le minute som thum paruka ani a chwa kangat lai darli le minute som thum pathuma atlale ang Khochin Thirlok na Regional Meteorological Center IMD Guwahati na hulog danin naktuka Mizoram puma khwa thatura rin ani